zalina hianin Adventist doctrine poimo tak mai Rorel lawknna zirtirna investigative judgment doctrine an nei chu kan zir le dona he Rorel lawknna doctrine hi Adventist ko thana hianin engtin nge ron pu aron pian chuati zaina hianin kan zir le don ani Rorel lawknna doctrine hi zirtirna hi he Millerite movement na Millerite zirtirna pom tu te zinga soi chuak ma saber tu chu Josialich ania Josialich chuanin sangkha zare le somli khanin an address to the clergy ti phek som ni pangana ti hian mathaya bung som ni le pali chang som thum le pakhat thu chu lo soi mi hring fa pa chuan ro pui taka aron kal huna chuan awan thir ko te chu totoro dri na satak nen atir chuakang anni chuan athana te chu kol killi ata van top atangin van top lam le lam thlengin alor khomang ti kan mu hei hi ibi chiang tiang u pakhat na athan te chau chu alor khom don pahnina van tir ko te chu lor khom na hna thok turin tir chua anni hetiang chi a hian pathian fa pa uria chuan an pu le pa diabola chuan misual te chu an tom na tur atan alor khom ve don ani chu chu bum na nen ati hlotling don ani ti in heta hianin Josialich chuanin thole na pahni om tur thu mithiang hlimte thole na vantir kautena an lor khom tur thu le misual te thole na diabolan ak alor khom ve tur thu chu alo ziak ani ti chuanin a soizom zela phek som ni le paruk na distinction between the resurrection and the judgment ya hian ti hian ati thole na le Rorel na in dot dana boina om thin a chan chu thole na hi thil thleng masa turada ani thin wang ani ma se pathian thu in asoi dan chuan Rorel na hi a om masadon ati tin mi felte le misual te thole na a om ve don ti po chiang takin asoi ani ti in Josialich chuanin he Rorel na le thole na chungchang kan buai zia thina ni masla Bible na azirtir dana chuanin thole na om ma in Rorel na hi om turani ti in chu thole chu Rorel na chu Isu Christaron kal ma in om donani ti in Josialich chuanin alo ziak ani ti chuan thu puan bung som hi ati hian kan hmuwa hemi chungchang poi alo ziak zom zela ti hian chhirta ila thu puan bung som hia tin lalthut pha lian pui war tak le achunga thu chuka hmuwa tin mithi te alien ate in lalthut pha ma ding ka hmuwa tin lekhabu te chu an honga tin lekhabu dang nunna bu chu an hong boka tin mithi te chu lekhabu te a ziak ka an thil ti ang zela rel sakin an omta a chang som pathum na a tuifin riat chuan achunga mithi om te chu achuatira thi na le mithi khuwa chuan an chunga mithi om te chu an chuatir boka tin mitin an thil ti ang zela re sakin an omta ati in thupuan bung som hi chang som pakhat ranga som pathuma kan hu hemi thu hi Josialich chuan in hian ziak zom zela pakhat na a lalthut pha lian pui var tak le achunga thu a hmu pahni na mithi alien ate pathian ma an ding pathumna lekhabu keu ani a budang keu ani le a chu nun nabu ani hemi bu a hian an testimony a in ziaka chumi ang zel chuan Rorel sak an ni ang palina mithi te chu Rorel sak an ni thi a thole ate an ni lova heti lai hian an thinge yani ti chuan an chung thu chu rel fel ani a chu mi hnu a chang som pathuma thi na le mithi khuwa chuan an chunga mithi om te chu an chuatir boka ti angin an thole ti kan hmu ti in thole na ma in Rorel na om don ani misual te thole na ma in an chung thu chu rel fel ani don ani ti in Josialich chuanin alo ziak ani hemi zirtir na hi thupuan bung som ni a chau hian mu ani lo Hebrai bung kuwa chang som ni le pakhata mi hring tan voi khat thi ruat ani a chu min hnu a chuan
Rorel na a omang ti ania tirkote bung som chang som li le pahnia ani Krista chu mithi te chu alo kal le na alo kal le na ni ma a boral te ti na ni a le minung te chu alo kal le na huna lanung dam te ti na ni chunga Rorel tu a pathian ruat ani ti in isu alo kal le ma in Rorel na chu om don ani ti in socialist chuan in lo ziaka isu alo kal le ma in mithiang himte mithi te chunga Rorel na om dona tin misual te po an thole ma in an chung thu chu rel fel ani don ani ti in alo soi ani thole na zo a Rorel na om tur thu hi Bible a mu tur om lo chu tiang hnekin pathian thu hian thole na a thlen huna chuan chung mi te chung thu chu Rorel sak vek ani to ang ti azir tir zok ani ti in alo ziaka Bible a hian mi zong hian Rorel na ma a hringa hrangin kan ding tur ani ti hi azir tir ngai lo thole na om nuwa Rorel na hi om tur ni ta sela alo kal le huna engtin nge khan bik te chu ti ran an ni thayang chu wangin apostle te po khan Krista thi to te chu an thau ma sa ang ati ani kha ti in he thole na ma hian Rorel na om tur ani a isu Krista lo kal le huna khan bik te po kha thole na ma an chung thu Rorel na an ni awa Rorel na om to awangin khan bik an ni ti in kha Rorel na kha om lo che chuan eng ting nge khang mi te kha khan bik an ni thayang ti in socialist chuanin alo soi bok ani chu wangin sangkha zare somli chho hianin socialist hianin he zirtirna hi alo soi dei to a isu Krista lo kal le ma in Rorel na om dona kum sang Rorel chungin misual te chunga Rorel na om dona heta hianin misual te hi an mani taksa le an mani ni na ne na hring hranga an ro in lan kher ngai lovin an thi lai nge in an chung thu chu rel ani don ani ti in alo soya tin thole na a thlen huna chuan thole na masa emo thole na hnung zok emo a thlen huna chuanin thole ate chung thu chu rel fel ani to ti in socialist chuanin alo soya ni hei mai poni lo sang khazre somli le pakhata khanin second advent tracker the doctrine of the millennium the order of the resurrection and order of the judgment ti in he Rorel na thu hi alo ziak to a ti chuanin sang khazre somli le pahnia prophetic expositions or a connected view of the testimony of the prophets concerning the kingdom of God and the time of its establishment in thu alo chua to bok ani chu mai pochlo hemi nu lok hianin George Stores achuanin Bible Examiner January sang khazre somli palia khanin resurrection of the dead ti thupuya chuanin thautur mithiang him te chu an chung thurel sa ani ti in Rorel na chu thole na ma in a om tur ani ti in alo chua ve bok ani hei hi sang khazre somli pali October ni somni pani the great disappointment ni ma a Rorel lok na chung chang an lo zia to kan mu chu ani a ti chuanin he the great disappointment anton nu hianin mithen kha hianin he Rorel lok na hi an la ring zel ani Enoch Jacob achuanin sang khazre somli le pali khanin ani hi the Western Midnight Cry editor ani a ani chuanin ti hian alo ti Day of Atonement le October ni somni pani sang khazre somli pali chu me belin Daniel bung sari angin sang khazre somli pali a isua chu Rorel na thutlenga athu ani ti in alo zirtira alo ziak to boka tin pui thiam lal ber chu mun thiang him ber atanga alo chu akhanin Rorel na a en tira ti chuanin Rorel na hian isua local na nilovin execute judgment nei tura khovel aron kalma a miswalte tlen faina a en tira ni ti in alo soi ani tin he Rorel na hianin pathian mi te hi a focus a kok ani ti in he Rorel na ina abitum chu pathian mi te ani ti in alo soya ti chuan pathian mi te a in tana chu van biak buka zom ani ti in alo ziak ani hemi nu lok yanin William Miller an sang khazare somli le panga khanin socialist angdeu khanin he investigative judgment Rorel lok na idea hi alo nei ve a pathian Rorel na hun chu
mi thiang hlim te Rorel sakna ania atum ber chu pathian le van te kauten Krista local huna tu tenge kai thoniang tu tenge mi thiang hlim te chu ti an hriat thaina turatan Rorel na ani ti in asoi boka tin thupuan bung som pali chang sari le Daniela bung sari chang kwatanga som pali hi thupmun ani ti in zirtirin Rorel na chu sangka zaria somli pali khanin van biak buka ain tana Krista local ma in atop don ani ti in sangka zaria somli panga khanin William Miller chuanin alo ziak vebok ani ti chuan sangka zaria somli panga vek chuanin Advent Mirror Apollos Hell le Joseph Turner chuanin phek thumna khan ti an ti he anti nei kan ngai to don chuan kan lalpa local dona pathian mi te anni ti kan thria heta hian Adventist history a omani ti na turin chan tha a om ani chuan mo nei tu chu alo kal to a in ring te chu ina an lut to a kong khar ani to ani ang hemi thuwa thil dang a thleng fam kim to si ati in sakha zere somli palia khanin khongai na kong khar chu khar ani to ti in an lo zirtir ani he zirtir na hi shut door theory ti ani a sakha zere somli pali khanin khongai na kong khar ani to ti zirtir na ni a hi sakha zere somnga chhovel thleng khanin Adventist te hianin a ring talk an oma herin na tang hianin investigative judgment hi mufia zelin herin na hi adiglawani ti in an hnol bok ani ti chuan Samuel Snow an sang Khazariel le somli panga khanin executive judgment a thlen main trial judgment a om tur ani a chu tu na hian akal mek ani ti in alo zirtira tin in nei na te khin loi soroi te khin tu kha pathian Rorel na ne na thun zomin October ni somni pani khanin hei hi a thleng to a thleng mek thil thleng mek ani a khamit tu batang khanin he mi thiang hlim te hi en fi an ni ti in alo soya tin Isu Krista chu Daniel abung sari anga pa pathian Rorel na thu thlenga thu ne na avakal kha mi thi te le minung te chanchin an soina ani ti in Samuel Snow chuanin alo ziak bok ani ti chuan Crosshair Sankhazare somli le paruka pre-advent investigative judgment le van biak buk then fai chu a me bela tin Rorel na om bel puithiam te na an bel le Daniel abung sari a pathian Rorel na chu te khinin ni sang ni zathum zo a Isu chu mun thiang him bera aluta ta chuanin chu Rorel na om bel chu a belani ti in asoi ani ti chuan Daniel abung ria chang som pali hi biak buk then fai hi van biak buk then fai ani ti in Day of Atonement na sual then fai ani ang khanin Isu local ma in he biak buk then fai hi ti fam kim ani tur ani ti in Crosshair chuanin sang Khazariel le somli le paruk khanin alo ziak bok ani chuan batch apoin sang Khazariel somli pakua January khanin Crosshair ang dewin Isu Krista chuanin he Rorel na ombel abel thu hi alo soi ve boka tin pa ma mi thiang himte ami te sual ngaidam tura hlen fai tura adil puina chu alo ziak bok ani chu tiang thawin hiram esona point sang Khazariel som nga khanin Rorel na ombel thu hi alo soi ve bok ani ti chuan batch achuanin sang Khazariel somli pasari April tha pathian mi te Rorel sakhun a om anga chumi huna chuan an ming chu nun na bu azia ani ang ti chuan chatuan nun na neitlak ani to ang ti in alo zia ka January sang Khazariel som nga Daniel abung sari le thupuan bung sari thu chu ziakin ti hianati lekhabu chu hon ani a Rorel na chu ti anita ti in vana Rorel na kalmek a omzia asoibok ani ti chuan sang Khazariel somli paliatang pathian mi te chu Laodiceans mi te ti in sang Khazariel somli paliatang he Laodiceans ko than hi a in tan to ani ti in sang Khazariel somli pasaria khanin alo soibok ani ti chuan soi zela Rorel na nei chan chu tu tenge nun na nei tlak ni ang ti Rorel na ani a tin Isua rong bol na to phun a chuanin hem na Rorel na a thleng ang ti in thilpoi mo pani tak mai he Rorel na hianin nun na bua om tur mi felte Rorel sak an ni a tin pani na a thi thaina taksa atang thi thailo na nei tura
puacha an ni na ani ti in asoi bok ani chu batch an hero rel na chungchanga alo zia dan ani a tin sang khazare som nga le pali khanin Elon Everts an investigative judgment ti thu mal hi alo manga amang masaber tu ani nge ani ti chuan sang khazare somli pali nuwa pathian mi te chu Lodisian mi te an ni ti in vantir ko pakhat na thu cha kha pathian Rorel na lo thleng ta apuan na thu ani ti in sang khazare somli pali atang khan mi fel te chu Rorel sak an ni thu alo zia ka Krista ring tu te chu kei tho ma sa an ni ang ti in alo soi bok ani ti chuan sang khazare somnga palia JN Love Boro an fia takin van biak buk then faile thupuan bung som palia van tero pathum thu cha kha alo thun zoma ti chuan day of atonement in rem na ni le thupuan bung som pali hi alo me belin hei hi kai kop thayan ni thumun an ni ti in alo soi ve bok ani ti chuan jem swaitan sa khazre somnga le pasaria khanin he zirtirna hi investigative judgment ti in ming alo pe a ti chuanin Isu Krista lo kal le ma in chan dam tur te chu ruat fel puacha fel than fel an ni tur ani ti in alo zirtir ani ti sa khazre somli pali nuwa pathian mi te chu Lodisian mi te an ni ti in alo chua bok ani hei hi investigative judgment ti Rorel lawknna doctrine 7-day Adventist kauthana aron lu chaudan ani a sa khazare somnga le pasari aron lu chau ani lawa Millerai movement tena the great disappointment of the barni somni pani khen ma po khanin he doctrine hi investigative judgment ti anga ming na ya zirtir ni lo ma se a doctrine hi zirtirna alo kal to a sa khazare somnga le somli le pasaria ron tran chau ani lova khami ma dai tanga ron om to ani a ti chuanin he doctrine hi zirtirna ron kal chau zelin sa khazare somnga le pasaria investigative judgment ti in aming pek aron nita ani he doctrine soinan hian thumal tam tak investigative judgment anti ma po in ming tam tak an lo pe to a typical day of atonement ti ten kau alo ni a breastplate of judgment ti ten so alo ni a announcement of God's judgment hour ti ten sin of God's judgment ti ten Christ's parable of the wedding ceremony ti te in so ani boka judgment of the house of God ti ten Lodisian ti ten ti chu baka Isu Krista local le huna misual te le mi fel te chunga lom man pek tur thu chung changa tang po he doctrine hi mu thayin a ombok ani chu Adventist ko thana he doctrine hi ron pian chhodan ani a LNG hoite zirtirna tanga ron chho ani lawa Bible zirna le Bible chirna tanga he doctrine hi Adventist ko thana ron piang ani ti hi zanina kan zir thaitu ni mai ro se naktuk zana doctrine dang kan en le anga kan zawain kain hule theu don ya lalpan malsom siro se mang thavek ule